ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯀꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1872ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ ꯗꯦꯟ ꯃꯗꯨ ꯅꯟ ꯁꯤꯟꯀ꯭ꯔꯣꯅꯁ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯗꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯐꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ 1881ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯟꯀ꯭ꯔꯣꯅꯁ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯦꯝ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯗꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧ ꯂꯥꯛꯏ ꯇꯪ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ 1931 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯈꯣꯝꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯖꯣꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯗꯤꯐꯦꯛꯇꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯗꯦꯠ ꯗꯤꯐꯦꯛꯇꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ 31 ꯐꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯂꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯗꯤꯖꯣꯔ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤ ꯆꯠꯅꯩ ꯗꯤꯖꯣꯔ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯗꯦꯠꯁꯤꯗ ꯗꯥꯇꯥ ꯈꯣꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯍꯪꯒꯅꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯣꯛꯐꯝꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯅ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯛꯆꯔꯒꯁꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯗꯥꯇꯥꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯪꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯤꯖꯣꯔ ꯃꯦꯊꯠ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯃꯁꯤ 1931 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯅꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ 1941ꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯁꯥꯔꯚꯦꯅ 1951ꯒꯤ 1841ꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯈꯤꯅꯤ 1951 ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ independent ꯐꯪꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯔꯁ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯣꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯐꯦꯛꯇꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯋꯦꯕ ꯗꯤꯐꯦꯛꯇꯣꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯗꯦꯠꯇꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯁꯟꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯛꯇꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯠ ꯐꯣꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯗꯦꯠ ꯗꯤꯐꯦꯛꯇꯣ ꯑꯣꯏꯁꯤꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯗꯦꯠ ꯗꯤꯐꯦꯛꯇꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯥꯔꯚꯦꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯗꯦꯠꯁꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯃꯥꯔꯆ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ 2027ꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯋꯦꯗꯔ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯪꯉꯣꯏ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕ 2 weeks ꯅꯠꯇ꯭ꯔ 3 weeksꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦ ꯁꯣꯔꯠ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯊꯥꯕ ꯆꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯟꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯆꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯗꯦꯠ ꯗꯤꯐꯦꯛꯇꯣ ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯗꯦꯠꯁꯤ ꯐꯥꯔꯁ January 1st March 2027 ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯗꯦꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯤꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯆꯣꯟꯊꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯪꯉꯒ ꯑꯦꯗꯖꯁꯃꯦꯟꯗꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯪ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯟꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯁꯟꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ indigenous people khata tawgadamni bonafide citizen tawni haiba leiteba census study akoi foreigners dum count tawsan gaduini the migrants sing dum count tawsan gaduini adagi short term movement of spartals populations mayam ju count tawduini aduna akoina adagi even if aikoigi valley urban rural saida census ki count taw matamda ma je urban settle taw leraba some business purpose ki natraga some professionally adu so dum mafam du dum count tawsin gi duine aduna akoina masi khara section ma darkar le aduna akoina handaki census data mamang de sune akoina indigenous people ki real picture du de di adum uroi ba mi lakshin gi ma am je dum yakshan gane adune masigi india ki process ta ji census ki lai je handaki 2027 ki first March 2027 da reference date piraga koi census factor ko doise sai da ko gi digital technology di sinna doini sai da ko na mobile app ma count on machine ani adagi banta 16 different language da tawba dum planning ma am tawtoi ni adagi biometrics I mean Aadhaar sing si link tawni adubu optional ni mana ay Aadhaar link tawba pami har gadi Aadhaar link tawdoi ni adubu mandatory di oidaba damain dawna GI track tawdana ngasai gi enumerator sing si ki natraga
मागी एरिया दुगी एलोकेशन तौबा खोटबा अदुगुम्बदि चेकिंग खरा अदुम याम सिस्टेमेटिकली लाकनी अदुगा हानगी न मैनुअल काउंट तौबनिदना अदुना कोइ हंदकी सिदि पेपरलेस सेंसस अमा काउंट तौबगी प्रोसेस अम लाकदोनि अदुगी कनोसि छिनादोनिबा डिजिटल टेक्नोलॉजी से अदुना मसि कानाबा मना कोइन याम एक्यूरेसी परपंगमनि प्रोक्सी जिंगसी खरगी मखैदिति मासी प्रोटेक्ट तौंगमनि देन अगेन मागी डाटा जि स्क्रूटनाइज तौबा टेबुलेशन तौबा पब्लिकेशन तौबसी ममांगी सेंसस सिंगदि याम दबदा सेंसस सि तौबा लोरगा सही अनि अहुम जिदि अदुम संगेब अदगी इवन खरा sensitive oiba information like in migration gumba adagi like in koigi se fertility gumba kari gumba sei mani manga ho sang ba yawe adu bo handa ki ji expect origin da government na within 9 months gumba da koigi masi publication all volumes of the census publication to ngam ngane na khali adagi mu mamanga manada ba mana Bemrasu happy but census sekuna phase ani thokna taweba hamba phase na first April 2026 de hokdoini sida tawdoi sida only housing listing operation and housing census size neba sida di yan hanbada koina yum sida satlaga first April 2026 da yum da satlaga magi house number piba housing sigi my amenities kari lei ma sai car nung electronics gadget mayam ama leiba khotba angang adu mayam ji planning ama tawdoineba in the meantime under kisida am phajari ba amana say the NPRs national population research su include to hokone na yaure as well as the caste census mayam namna hainariba socio-economic caste census is include only in high. Aduna masi caste census ka sidi yam sawa, sidi yam na question mama hangba caste ki mari le import mama yam sensitive obi issues amani. Aduna masi di koi na koi ki first phase ki si normally mama nga to ki beda koi ki 1.5 months kumba ne mamangi census mama to is caste list house listing to ko ko se. Adu handak di kharch kuin satha do mali maram di caste census normally 31st 1931 da British na tawramba koi caste census 1931 phawde adu mudum caste census tawdram ne adu last census 2011 da caste census taweba 2011 da gina 2013 box sei ani changna adubu madugi data do tawgragasu sensitivity mayam ama lebadi publish tawde wane aduna caste census se within koi first phase is the 1.5 months ko mese loine di thajati machine continue to process amne ba the national population research so aduna andaki city amna gigantic tax amne ad mamang gi to gi ba census ne khatang kadang voluminous oiba oine nai khanje census ta every sangak pa count of kuding ma ko ne bane pa city jene te haibi ati census ta koi census publication is the migration gi volume ka le re ba koi machine thi ba mi sing gi migration in migrant ka no out migrant ka no ka haiba gi adu gi mathang mayam la ki ne ba to the problem di census da to is de koi na question do hangani mana pirak pa answer do khatang da record to bane ma ko question to ya de census study aduna ngasai gi immigrant amana atraga in migrant amana ai ji foreigner ne swai hairo ma marma de la so kampu pi de pokone du pokone hajin gene ba adu ma da gi investigator du na ko enumerator du na ma si migrant ne na khangje ra ga su mana nati har ko ne question to ya de ba masi ko gi census ki masai gi ma gi rule du yong je ba pot am ne ba aduna adugum su mayam am lei ba adubu aikoina census authority of India na high reversing si karmain to raga moijing gi category ma thamaga count of gi possibility ama sema agadi madu yam phani natraga di loin junction gi ne ba yokshala su moiji la koi gi bonipa citizen di higher ro bonipa citizen high gi high taraga di NRC ma to muthuk ta NRC di identify to ko to ne census kan no hitaki mai han kasagi koi theoretically census ma pangtok bai je ko ne ta pangtok ba ya de ba masai da census pangtok mu da is da koi na legal enforcement adagi magi season gi adagi even magi to the census to do riba state natraga country do gi magi situation ledana harmony oiba tranquility leba adagi even exam time the census pangthoi do ne ba census pangthok ba je koi gi war situation ja pangthoi ya ponte ba adana assam da foreign issue to census pangthok gi di adagi 1941 da second war census pangthok tri ni adagi Anglo Manipur war da census pangthok tri census ta pangthok ba ya na te ba
amai tawna even 2027 gi ko census pangtok kan to risda Ladakh ne Jammu and Kashmir Himachal Pradesh and Uttarakhand state Mauritius snowbound area oi matamnina we reference dates 1st March 2027 the oido je 1st October 2027 oini haijine ma situation jina aduna taseng badi koi manipur je worldwide situation amal leidini andagi ngasai gi communities sing amana amana sangtok sing yadri ni masigi yenguraga de census si pangtok pada feasible oidamne and the census get you the audio census pangtok mutam peer atmosphere oidongne aduna busigi porsi oidabanina ekoi census pangtok pa ji yamna delicate oiba aduga mafam matam sadaba situation amani koi masagi census se first phase gi kano se 1st April 2026 the how doje jadi mi kokti thiroi mi kokti adu mi thibi yanam planning am towane ba house khangtok pa de head of the man kanano kari kari lai koli habagi basic information sim lo ne ba adu exact mi masing asuk lai ha jadi 1st March 2027 gi 00 hours se ek nung yai adu dagi thi duine ba adu thine ba planning am sum torok pa ne ba adu thi ba si su adu gi numit loi do sina te ba adu matung week ani home chathagi doine ba chathara ga so pola ga so popu do hapo doine my references the retrospective adjust torga adu fix torga mi message lep doine asil lep sida da ngasai gi akoina yam luri di akoi 2001 gi census data bemita pir 9 districts data abnormal growth amala is publish torga da koina khangbai wani project torga da Smile to the Nadu, the Yaro, in a Tori, 2011, there's some by Hughes and Cry to Green Never, 2011. So, I some to never technically when I say, digital technology sin as Regasu. Technical technology sin Regasu, Madua Quena manipulation to we have a room, the young lady never. Aduna, Mazida Quena Masigi Matansi. Akoina highlight of saying research general India from the similar situations the madu count to Great Aragadi Maduna Haying Tunda Kai Kam Lakaneva and the proportional group like that madu the saying group current the population enhance on Honani for political power Damuta. They have delimitation the Gari, the Masigi, Mam Lakaduni, and political domination Lakaduni, social domination Lakaduni. Aduki Dongtania was missing Hangamam Tonarese. Adu census the base, right? Then whole planning is based on the population that Rokadunina. Other missing Hunkat by in one way, address Mogidi cannot talk the Mipun minority groups in domination theory and minority groups in China. Missing Hankanam Honaba, Aduga. Majority groups in the resist on the Langna theory and domination theory. Aduna Masi Quina Karamine Toraga cannot talk with the gay Hypersequa Yamuna Kangbam Quinainabam Sangi. And then Diagomena Budi, Moigi 2000's first month 2021, the census is talked only. Adu due to unavoidable circumstances, management ye talked on a ye talked on a lag, which is the 2031 is the total dry in the Columbany. Adu in the meantime, political pressures, ma'am, lag, but the 2027 talked in a sim among them to Yadam. And the 26 Matunda lag census the delimitation to Hiramina. 26 among the 26 ki to Manunda, even Manunda was census to Madu delimitation, the Yaro doing him. I don't know if Parliament, Lok Sabagi. Election labor court pa adugumba delimitation ji yengaga akoina torokpane khalle adu masi technically misi so kai badi khirdi le man census data every census story si 1 in the year say sara tara tore ni adu 27 gi first ma tore khalle si adu mathangi so amu 31st ki first ma sa tawde natraga 37 na tawde question arise tawe adu mu masi hay akoina project taw mutam da data ma'am ji link torok kolok kai bukhar la adu government gi wish ki matung ina tawre I think again amongst the caste census hapseni haidi caste census yam the problematic over port amaneva aduna adusu amu biari karigi election gi yenga kolaga political motive matane tongre india tongre se adumai tongna hapsen banena khalli maramdi bjp na so long caste census yadala ineba adu recently kongkong dona tongni ka hajil ise and the caste census the yam kupza neba hekta lobia janati caste census the togri Akoigi Masagi socio-economic demographic information say Yam Wazanium, manually comb doing. Aduna Masi 2011, Dagina 2013 Bogasi
2011 census ki matung chathai India government sahi ani chathari chatharaga masi publish to bangam de masi de politically kai ba kamu lakpa de tasar power tasar lakpa de ki mu ekoi division haitare caste division deeper question lakpa adu ma pot mayam ma apaba mayam ma koi ki quota ki kari ki minorities ki marginalized groups ki welfare ki ni haina to jeraga su tungdi am akai ba lakpa adu publish to de ne adu bu recently Bihar da haitare 2022 da 22 de 23 ba je kas socio-economic caste census to we adu moina caste census to kwa se da yaw ri si moina koi de ji yaw ri si de caste India government to ri si schedule caste schedule tribe ka ni da se da other what lady tongan ba sub caste ma am le de Bihar ki to mo tam da 215 caste identified to ri ne ba caste and sub caste identified to ri ne ba adu ki magi socio-economic adagi education systems adagi welfare scheme available mama khome ine ba smai to Odisha da su to 2023 da and Odisha da su amu akoi ki caste and sub caste 200 I detect to ga to ri ne ba smai to da andaki 2027 sigi first phase da caste census option gani hairi sidai da amna koi Manipur go ne jam je ho budar ka le ba moi ki Bihar ki 225 215 caste detect to ri ni ade Odisha ki 208 to koi Manipur ki somna ki schedule caste schedule tribes natte si makha da le OBC ki categories mam le na identify to ka du ne koi ju different caste mam le na karam caste include to ko de ka se ko yam khana ba sange ba koi de caste important kya le de adu le ka du ne pon mam se Bihar ki se Sarma lady the Prasad lady Bumia lady ma'am jingi masa khare lo ri koi Manipur se to khai du oga to ho ta ra ga di karam ba caste na kayam na sothai kayam na moi planning kamai to gi por ma'am lak tu ne ba adu Manipur ri adu ngasi bok de khanadri por ma'am je adu sisu ko ne yam jing obam sangi adu ga paujin saw na ta pi ba usiki ekhui gi keno ma'am je kayam yam na koi ki equity si fairness oi do no ai je ko census ki da digital technology siner ko so jam so question nam ne ba masi ko na timely masi register general of India da masi ko na ngom sange masi the register general da my act 1947 ma ka tawri moi act register census act 1948 ki ma ka da mo si tawri ne aduna mo si once over de ko court box challenge so ya ro do ne moi population ko to ya te aduna tawdri ngai si da akoi na han na masi kamai do do no hai ba ki awareness ma pi bam dra ga na dra ga di lu khra kan da ko na to ne di ya ro okay among the masi kamai to ga masi streamline to do no tulen to ya census ki whatever census ki finding is challenge so ya de court challenge ying bu ja de ma am te feeling so ya de aduna to dre gi mamang da akoi na particularly specially akoi si ki parent situations da kamai to ga no gi data collection si peer oi do no hai ba si akoi awareness ma muk to bom darkar le na khali moi the warning to bom we special kind of ma to ro ma to bi wa tra ye thok bi hai ba ki porama census ye thok bi no problem okay census ye thok bi tam ta uji ki jamuna kan gi do state mari gi do first October 2026 to ri na why not us ko situation na permit to dra gi thok bi ya na ko gi synchronous census or is non synchronous census to bi ya okay this now adu gumba condition khara ko na central government press to bom mathuk ta ne hangasagi okay ja hajik su jana mu thambiri ko masi masu mu habadi hajik lai ri si da feasible oidraga di hai ba khoi gi state mari gi yaitho iba adumaina khoi gi su yaithok pa ya ba gi room se oja masi gi yaithok pa dina te han to thuisi hoi han ke no tawri se that means difference to fix to grade na ma dia make di first March 2027 to have ne adu high western mari di first October 2026 to come ne adu di synchronous census ti oidreba non synchronous oidineba non synchronous orogo so Manipur go so normal status sama la kanda tawraga di adu sum hapsin yaidana adu na jigi synchronous ta tawni have di already oidreba state okay synchronous census ti oidreba adu so adu na ji tawsan gi bisina akoi gi data adu da manipulate to ba ya gi room du yam wang na leiraga di madu afaba na teba jiki Manipur da manipulate to ga data am la Manipur khata gi na teba India sol ga ni India su data la ga ni India da na te whole world gi data la tu ne ba world gi human ga no singi data du manipulate to sila ga du ne ba aduna madu afaba na teba aduna asumba afaba to na ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯁꯦ ꯐꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯁꯦꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟꯅꯔ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ ꯐꯣꯔꯦꯟꯅꯔ ꯏꯁꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯔꯤꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯅꯤꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟꯅꯔ ꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯈꯣꯠꯈꯤ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯌꯩꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯂꯩꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯆꯨꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯤꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯅꯗꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯄꯤꯔꯒ ꯗꯇꯥ ꯕꯦꯁꯗ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯖꯤꯒꯥꯟꯇꯤꯛ ꯇꯥꯛꯁ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯤ ꯂꯧ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯨꯄꯥꯁꯤ 12,000 crores ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ 12,000 crores ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤ 34 lakhs ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯣꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯌꯁ ꯏꯅꯣꯃꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 1.3 lakhsꯤꯅ ꯑꯣꯡꯂꯤ data analysis toroka population toroka phoknabidamte data counting gidamtene adagi enumerator si 25 to 27 lakhs mo enumerator haptoini adagi supervisor 3 to 5 lakhs supervisor haptoini adagi trainers mo jibu matam dugi investigator me am train tawna basi 50,000 approximate mo haptoini adagi mo sagi IT supporters data analysis tawna ba mayam si in terms of thousand da haptoini ba digital tools ki mobile apps ki real time tracking tongna bai khona bai am saw digana admai tor moina tawra su present situation ya apote world life situation sang ma yaroi doine adu orgadi data adu hayeng sunam ki koina unusual data myam thorani adu thora kanda masil lale ne claim tor yaroi ba madudi aduna koina timely masi matang sida koi khanaraga people in the awareness and piraga masi pressure ama piba mathok ta ina khale honorable sam biren sahib na su tawri madam da bamar kunmanga thado khare du thado khare ka to si foreigner ki matung ina tawjebne ba foreigner ki matung ina phar khorga detain tawjebne ba bisik si de koi problem lai si di han ora de sang settle to ra problem lai amne si kamai to detect to do no detain to do no de deport to do no ha port to ne ba sumna ki foreigner issue na sang pa phar ga jail thama mai matam no thado pu du ne ba du fiu gi wa ne ba ama ni kun thra gi wa ne ba adu si sang ai mayam ji kamai na foreigner ki ma kamai thado pu du asina tongan ba khoi gi population policy ma lei bidar ka lei strong population policy ma manipur gi adu natraga di ekone ta mi hime being atani ngasi detect tawre ne ta inthu ya pondi injilu ya pondi Burmese ko lo ya ro Bangladesh ko lo ya ro Bangladesh to huji rohing mayam ma more than 15 lakhs in detect lei di asi inthu ba salu ya de Bangladesh kano se lo ya de na sa mayam na lo ya de Assam da Bengali mayam sang lai Bangladesh me inthu Bangladesh lo ya de na sa one sanction gi wa ji problem ne ba lo ya ro do ne ba